Maya pagat panapon Kabalen, Maya pagat panapon Pampanga, yako po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen, J.M. Desus, at live na live tamo po kening Robinson Star Mills, ban kanita iyatad ing preparasyon, da puring kandidato pong kandidata na liglakan at lakambinin ni Sinukwan 2023. Kabalen, durutan tayo, ban kanita akit yung numakanano na magprepara, di kaya katamong mamaglakad ang pong patindayag ang mga laguan pong mga santing, kandidato pong kandidata. Ngayon po pagkasabintala metong-metong, yan, Maya pagat panapon, nano kalagyo? Maya pagat panapon po, yako po Patrick Lane Morales Gigante, ing Lakanding Lubao. Yan kasi makabakabaing pegdalanan nyo. Okay, ba't inifay talagang coronation day, ang pong coronation night. Nano ing metong lesson talagang dala mo after nanining lakan at lakambini ni Sinukwan? Akin pa magselebra taon po king Sinukwan Festival, ing 26 na puniti, ing metong pong abalo ko itang pamakyabe karing kalupa kong lakan at lakambini. Nanungno ka rin iting ligligan, leguan at sintingan, meginyan dalan, ban ikaming kayanakan, ikaming manimuna bang magmasabal, king kulturang atintamo po, kaya tilalawigang Kapampangan. Ito naman ta kasing tema tamo, kayanakan manimuna masabal king kultura, niya naman nakakityo. As nalaka-fluent king amanong sismo. Ngayon naman, totoo itang sinabi na naman na may kapag form na lang bala mo sa brotherhood na pang sisterhood. Ano mga sabi mo na king pegdalanan yung kumbaga journey, medakal ka naman nga balam sa kaluguran kayo ng Sinukwan Festival? Ay ta po, kita pong journey making Sinukwan Festival, ali po biro itang sakripisyong gewami, uling kami po mag-prepare ke pong kareng hanggang ganap ngayon king Sinukwan Festival. So ita pong pamiyabe-yabe, tunay pong balang po manyaman king pakiramdam, uling akilala ko la po at dakal ko naman po abalo king kare lang sariling syudad at balen. Sige, nano naman ning pekapeg sa dyan mo ngening Aldo kasi syempre competition niya pa rin na yun Nani pekapeg sa dyan mo ngening Aldo? Syempre po ngeni pong coronation night, ingatin na kami mo po apin in production number, pati po ing mga ragulming costume. Ita po peg sa dyan ko po, ban ipakit kareng kapara kong Kapampangan na ikaming balen ning ikaming tao, ikaming Kapampangan, ikaming Lubenyan, king balen ning Lubao, atin kaming ipakit king lalawigang Kapampangan po. Sige, ngeni kasi tila bala mo sa Sinukwan Festival costume segment nano'y patikim mo, nano'y itang sulod mo po ta. Sige, adyang pakit kay nano'y nga sabi mo kwari. Describe mo itang costume mo in one word. Mapagkumbaba. Mapagkumbaba. O yan representati na ning lakan, na ning Guagua. Lubao. Ayan. Kay Lawenta naman, aliwa pang kandidata, naisla naman. Ayan, Maya pagat panapon po, nano ka buong lagyo. Yako po IZ Binuya Wilson. Menibatan ko po king Balen Lubao. Akakita mo, kalwalas lupang eni and bala mo sa super prepared na ka. Nano yung peka meto nga bagay, peka peg sa dyan mo ban kanitang ening Aldo prepared ka? Ing pekapeg sa dyan ko po talaga, yapin ititang costume ko na nung ka rin mayakit ya po kasi ing geling nga naning metong king ka na akong balending Lubenian, makanyan. Mayakit po kasi ka rin ing geling anda rin Kapampangan, king pa mga wang costume, manti mo naman king ka na akong sarili, king pa magsagot, king pa maglakad, at king kumpiyansa ko sa sarili ko talaga namang pegandaan ko po. Ano naman kaulaga kasi karing ega na ganang kaya nakamikyabe kaya nila kanat tala kambindi ni Sinukwan na itamo mismo magsimula tamo magpasabal ketang amanong sismuan apo itang kulturang Kapampangan mipapasaya kaya katamo kumbaga itamo na yung manimunang eni ketang kumbaga papakit yung kulturang Kapampangan. Maragulya pong bagen ing Sinukwan Pampanga, uling itima ni muna ya mamuntukan niya, king lalong ikasulong na ning kultura nga tintamo. Anya naman masanting yung bagay iting ang platapormang IT, uling lalo na karing kayanakan na ikaming manimunang magmasabal king kultura, ikami ing mamuntukan king lalong ikasulong dareti, ikami uling ing kultura tamo, yapin ing kaladwa tamo iti ing kaya katamong minana na dapat tamo naman pamana king daratang Aldo kareng kaya nakanat kareng bayo pang generasyon tamo. Ayun kasi pinakaabangan da naman kayo itang Sinukwan costume Nung makapamiyekang one word na makapag-describe kitang costume ay isulod mo po nano ita? Masanting. Ayan. Sige, invite mo na rin ega na ganang manalbe kening CLTV 36 ban kanita akit da numakanano la kalagu ang pong kasanting din kaya nakan kening lakan at lakambini ni Sinukwan 2023.
Agkatanda kongan pong manalbeng, yening Aldo na ning pangakorona na daring nipok, kening Robinson Star Mills San Fernando, Pampanga, king oras sa alas 4 ninggat manapon. Mikiti-kita tamungan po, and Luidia, yung kulturang Kapampangan. Dakal pong salamat. Ayan, nakakita mo, sobra la kasanting magsalita, balo ding amanong sismuan, na niya naman ining kaya katamong tema for this year ng Sinukuan Festival 2023. Manyang po kaki talaga, akit mo yung kulturang Kapampangan at niya kayaman, ang pang may papasa na yung baton, karing kaya nakanuling balo tamo, ing meto nga importanteng din ng tamong importansya ngayon, ditang kaya nakanuling inay magsimula, ang pang magsunduk at ang simula na ng Sinukuan Festival 2023. Ngayon ka ba rin, sige, pakisabihan ta pa rin mapilang kandidata na ning Lakan at si Lakambini na ning Sinukuan, ban kanita akit tamo, in preparation nagagawan da, kasi balo ko excited na kayo mo naman, kasi akakit ko kayo ni mamagdatang nala rin nga naganang manalbe, magdala lang lobo, magdala lang support, magdala lang bala mo sa posters, ban kanita po taguli sa klana mo at ipakit karelang suporta, karelang kandidatang susuportan. Ngayon nilawen taya naman, yan, maya pagat pa na po na, nano ka buong lagyo. Yako po yung Marivic Flores Santos. Manibatan ko po king Balending Florida Blanca. Florida Blanca, nano naman ning prepared mo ngayon ning Aldo, ito pang question and answer, itang costume, nani peka masakit para kaya ka pin-repair mo? Kaya masakit kung pega dyan talaga, yung italakad king sarili ko, kay harap na rin marakalataw. Pangaras king question and answer, man pagad dyan yan uling, patsiyatso king puso mo yung kaya kang gagawan, agyo mong manyalita ka rin, harap na rin marakalataw, ka rin kapara mong kayanakan. Uling manalakaran ka, bang kanita, I encourage mula din manyalita, inga manong siswan, itamongan apa kabiyayan tayo, sabi-sabi tayo nga pasiknangan, yung kulturang Kapampangan mo naman ay makalingwan, renin tutuking generasyon natin lang dasnan, o bang kanita mo naman, ikaming kaparang ikaming kayanakan, manalakaran, atin kaming ipamana, karin tutuking generasyon na sandang millennial. Ngayon naman, na naman itang mensahe mo karetang kayanakan na akakalingwanda na ing amanong sismuan, ing kulturang Kapampangan, itang aliya kalupayo, na alala masyadong pakilam kaya kaya katamong gagawan ngayon. Kanako na nabayo iti, uling parti na ako ni nga sandang millennial. Halos ka rin kapara kung kaya nakan talagang makatutok na laking karelang teknolohiya, dot cellphone na lang patugot. Inyapin man yako ing mensahe ko karela, eyo sana kakalingwan nung nanong kaya kayong pibatan, eyo kakalingwan nanong kultura ngatin kayo, uling ita mong Kapampangan, ala nang aliwang misaup-saup, ita mo talagang kayanakan na dakal balo ken teknolohiya, inyapin man, inga mano ko kaya kayo, inga na akong pabakal kaya kayo, saup-saup tamo, umpisan ke, takikyan ye, agnanagnan tayang paunyaban, pasik na nga ning kulturang Kapampangan, bang kanita ede tagulotnan. Ayan, as na kanyaman king pakiramdam na aakit mula rin kandidato ng Lakan at Lakambini na talagang metong lamo talaga nasa na itang kabiyayan na pong isundo itang kulturang Kapampangan. Anya naman ngayon makisabi tapa metong kandidato ng Lakan naman, Kuya Hen, Kabalen, lawen tamo. Okay, Kenny tamo. Nano ka buong lagyo, sir? Maya pa gapanapon po kaya kayo. Yako po Kate Russell Malonzo Semana, Manibatan king Maputing Sampaga, Florida Blanca. Ayan. Kenny, sige. Laki tamo, dakal talagang magkay, karing kaya nakan mikyabe Kenny Lakan at Lakambini ni Sinukuan. Kanya naman, papakita mo naman itang preparasyon na gagawan daw. Uling ali yung isagulini Talagang dakal, mabayad yung preparasyon. Uling ali naman makanta ka saguli, itang marap kayong dakal na taon Ngayon naman, ano nga sabi mo ka rin kaya na ali masyadong aware, ang pong alala masyadong baluking amanong sismuan, ang pong kakalingwanda na yung tunay kulturang Kapampangan. Metong mo nga sabi ko at pabakal ko ka rin kaya nakan na ini dalan niya in kanakong sabihan. Nunet denanteng ulaga in kaya katamong amanong siswan. Uling tandanan nyo kaya nakan imangalingwan king amanong siswan king kulturang pibatan. Kapit naning pamitaw na kaya muring kakalingwan. Manyaman kakabyeking be nadadalan ing tunay ka nyatalnan me isulod me. At dalan me, ing kaya kang amano, ing kulturang pibatan, nunet manyaman kakabye, natatalnan me, ing tunay ika, ing tunay kulturang Kapampangan. Ayan, Kabalen. Ikit yu alila mo mga lagu, alila mo mga santing rin kaya katamong kandidato kay Lakan at Lakambini ni Sinukuan. Talagang no pangabiyasa, confident ang pong balo din karelang sabihin. Ngayon, lumulta pa ako yahen ang pong Kabalen, paborentahan nila pang makapag-prepare. Ayan, makilabas kami po.
ban kanita ipakit tamo din ang talang oras mag-prepare uling pota. Akit na mo yung talagang legwa na pang sentingan daning lakanat lakambini na sinukwanan niya naman. Miyabe-yabe tamo kening Robinson Star Mills sa potang bandang alas 4 ning panapon at sabe-sabe tamong lawen at akit no makanano yung talaga kasanting pong kalaguring kandidata pong kandidato ang pong makanano ya kayaman ing kultura na ning metong Kapampangan. Pasibayo ako po yung JM De Jesus, ikya kayong talasuyong ating puso makabalen. Migit-igit na po alas 4 ning panapon kening Robinson Star Mills.